Fia lava whaatalo whaatu Samoa le ne tula le fiafi, alo maia isa whapuponga fo ile nei o lau Samoa taulogologo. Tomoa te tautala, o le masina nei le e whamanatu ai le atuanga, o le tausanga talu o na te salaina le whangapaanga, al Pacific Express i Samoa, o lona la fo i New Zealand, o se au te lenga le neo le ripoti, mai le a whana na i se kuni. O le ngalulu e whaatasi ati a ele manui o ainga, ai mai se le whaawawina se pisinisi na lalanga e tua. Le whaamoe au tū leo lo ngalulu e le afionga i ata wha ese sai whangaloa le a wha. Masi o na uso le afionga i a muli angatele si atua Gabriel. E pei o na iaile tau tua ma le au nanga le company o Pacific Express, le afio anga wailele. Se tasi o company ua loa lo na sao le tau tua ino Samoa, mo na tangata, talu mai lava na whaawaina i le tasi iwa fitu walu. Se ia o mai na tau whaawawina i a au kuso, i le lua afe se fulu ma le fitu. Le lava wa o mai le so, walau tele ma ua si itia le la asanga wa au sia le tautua ma le au aunanga ale nei company. Company le nei o le Pacific Express Samoa Incorporated Limited re-established ia Augusto lua fesu fitu. The original company o le tasiva fitu valu ia but nga makai meia removals moving getting a deal ma moves for ia ngai o diplomats me ko ngai fa fo nei ma le amai nga fo ia ma kili yang o masingi la so the early days of the development ale ko but nga lua diversify nga ke le nga o moves fo nga le move door to door angai diplomats fo ia ngai le ko fo I pe le o mai fo tonu la tunu nga lua diversify o mai nga ngal fa le o loa ma le pam wa fai o nga ka pungia le lua festival lua wo lis out fa le o loa ma le pam o koe saulole o koe re-establish ya o kuso lua festival fitu. So when I re-established it, we focus mainly ile again door-to-door removals. Mali destination la kiliyang o inward. May fingayo may kung angay kampanging nga mako koe pick uping destination handling, ma custom clearances ma may pena. Makele ol mako location ay nei vailili. Which is straight from off the main road, le Samoa le beach road, which is very handy for us le wafu. So sa o me le wafu sa nga this road becomes the main East Coast road. E mako sign ile awala le mako warehouse I nei vailili. E fai ngo fie fo ile le tele o le parking. Ma me fa pena wa o nei BC nei ile Fatinongo nga duengo kiliango mako containers ma mea yo busy lola ian a lot of packing but fa penga fo ila pe o busy mako exports kelele mako warehouse mako packing e serve ya mako clients Mole sila fia le atunu le company le Pacific Express se tasi leo company fa tutuaina awale awina to o loa ma fa mamoli e atunu e mamau ma o lana lava lea tautua ma le au nanga o loo whaatino. Ewi na amata mai le tautua ma le au nanga Pacific Express I se tulanga I titi ma le whaatau waa pei taisa le vau iai le nau le afionga I ata wha ese whapea fo ile fisoa soania si o na uso le afionga I a muli angateli le awa whaalau te lea le tautua le nei company e alailo na la lai New Zealand. O le matau sendinga la leo le exports au na se au nanga mo o mia tele especially time o le border closures o na yai lola ia we have to think creatively on how we can for ingale survive il time o maftianga fo ia so le wa fo mato fatsa lola ia le ma nga loa fa ile exports in New Zealand fa ile wa brave my fo ia lo sister e fa ile le Pacific Express in New Zealand ma sala la no fa to fa nga e fa ingwala le Samoa imported goodness es be fa pupu SIG e kaunga avaku ai ia ni makoko wa we le Pennsylvania fo ia ele e fo le konga ko ale ainga o se tinai au wale savai sa wa lo le koko ia como tom fai lo la ia ai la foto voila wa ia le demand more easy products kai bela chips se taimi se sila ia wa kwa omia e demand e tato tangata no ule New Zealand ia chips ia
mai le TH plantation. We've recently brought Sula's chips as well. O ke saina inalani Sula o le Samco ma local twisties. O le masino November le tausanga na se imawai atu nei na amatai na whaatino le au nanga le Pacific Express ilona la fau i New Zealand leo lo opulea le fionga ya muli angatele si atua Gabriel. Ma ua whaasolo ai foina si itia au nanga whaatino le company le ngatai le tele o loai au wina I fafo ai watatala fo ile whaitutoa monisi o loa fo e au fiai ma o loai whaafulisa lo na au wina I fafo ma ole masina nei ato I aile tausanga tano na si itia le au nanga le company e alai lo na la fo I New Zealand. Started this in November lua tasi tausanga te ane. Mato whateita ia fo ile ma le sendo tato frozen cargo e whamusea malolo ma mea whapena matala ia lea mai le tausanga lea na umatua lunga wa ato tausanga o mato whaile o nanga wa gain fo ila le confidence ma le experience ai mato wa e whai fo si tele fo ia ma le lave fo ia o paperwork e mo mia e kako government agencies ai langa mato tatonu fo ia ilo na o ngā mo le whamawina o data tato atunu. Mela leo mato. So we've established some clients. E o mai alato senda alato shipments. E ia whale sui lato mea sui. E ia ke lea koko. Te lea koko ma mea whapena. E senda tangata ia o lato whai toa I o. Ile sau nanga fo il tama ita ipule I Samoa nei ata wha ese. Na ia taha uaile au nanga le company sa whaatino mo ana o loai a winei New Zealand pe tai o lea uma whaina whaatino le company ma o loai a winei Amerika ma au se Italia. Later on around December we started sending I Amerika foot. E fortnightly lalma ko service I Amerika mea nga whapena. Starting this week we picked up some Australia business as well. Ma wai fo isina market I Australia. So o se fianga la lea fia whaala wilo atuai encourage ai fo I and tato shippers for senders but se yeila le mea le mo mia mato ona o le yeila le o lo le wa popo ma le simato ro o le simato ro le la yai o le avea mato ma o lato suiva ai ai nei e tilo masiaki ia mea ia le quality o le pe o mato lo fa le quality assurance o le koko mo mia le koko ai le quality le lei o le pepa lo pa le si mea le wa talsanga mai fo I mate su e le pepa lo pa. So I'd like to use le avanoa le fairly we want to encourage ia nisi o lai ia na tamau ainga fo ina le fo so tai mai mato ona I faisi te leo le need a New Zealand o liu mai Australia o le need le ala to o mea tau lima you know porkikiki o le bakikiki ula fala ale male koko o le o siunga ali lea o le unga ali fiti ai faile la fale o lo fa mai la o tele o lo Samoa ai o le high demand o mena ai fa mel fo punga le fine. O le tele o tausanga ma le siiti o le au nanga whaatino le company o se avanoa fo I wa siiti ai le avanoa o loho ma whai o na lātou awina ia tunu e mamau. So experience that we have sent almost anything and everything. Wa matou sendinga le luau. We've sent a frozen luau. O mea lai tu sa'o le fudise ma whain o mea uma le frozen. I think this week lai fo ia le watu fo ima le o ile fe whaavela but they must be frozen so basically la wa ia fule mako experience o mato lo ai mea Italia mai I New Zealand ya le tano ya New Zealand ona le wala vai le mako experience so seafood is okay. We've sent palolo, we've sent fangusea ma mea whapenga ia mato sendinga mea na but o le koko fangu siampopo a whole lot of things ole ma me fo io I tonga pawale me le mate mo te shy away mai mal me mate lo ele Italiano o me ia fresh water kai pe le ula vai definitely ele Italiano ma e mato te fotuina for you stay away from that
o mea ia o umu telea nisi o malo le tunu o so tai mai mako Facebook pe ia umu vela o matou fatuanga ele taliena foi le onai o le mako cut off maybe 4 or 5 days before the flight. So lona winga tauna fa o mai ile umu lea po swa vai lea ia matu te loa o tong ta taunu o tui o le kai tusa le quality. But we are also planning to trial sending frozen taro as well. O na ole o mea la o matu loa matu te mawhai o na matu ona if te le whalangolango le matu mawhai I mea o lewa matou ensure ma matou iloa e mawhai o na kilia le matou agent lei. O le naunau ta ingara te maita I pule I Samoa nei le afionga ia ta wha ese ia si itia ma ausia le company se isi la asanga e sili atu e mawhai o na ausia le tautua a le Pacific Express. I think it's volume. That is what we would be looking at. I think we'd like to achieve more volume out of our tattoo exports because as part of the Chamber of Commerce, whatatanoanga for ia mawa whaanongongo I workshops ma mea o taitonu ia uia o se tūlanga tāua mole afoi. Tūlanga tāua lava mole economy o le tatua tunu ia le exports out of Samoa. So o le mātou tilo iai we're looking at the primary industry directly mai I foile ia lātou lai whaapau koko mawhai ele koko ia mātou mawhai ona enable I nalef sosoani ia mawhai ona tele ni tangata e o mai a lātou sensa o e o mai lātou sensa o lātou koko i o lātou a ingalei o ia lātou whaitoa so o se tilo mamau ma se o iai o iai se wha moe fo ilea ia tele wa o le tele fo ia o le volume mo whai mātou seni o le nawinga le tele fo inga o le mākou impact ma le mātou contribution to our society. E oi foi wasi itia le au nanga Pacific Express pe ta ia lava ona whaafita auli. There have been some challenges. Mau challenges masani fo ele ni challenges fo ile industry le nei logistics mea tau freight both air freight and sea freight e ia challenges I mea ia fianga fo ile fai wa tatou beyond our control so ia fianga for example pe watu muva ona offload le o tatou kako pe ua sui le flight pe sui le time o le flight pe ua sui ia pe ua cancel altogether le flight ia o toinga whawhitaurina I le aru ese atu I nei a tatou titilo I le whawhitauri le taunuunga I le atunuu le ori I le destination e whawhitauri pe lau taimi whaingatā le nei even now with the mai afianga le pandemic o le lavo tangata whainga luenga everywhere even so te la le issue lea pea e longo mai a wai e sawa communication through our New Zealand agents pea laku ia whailoanga a le Air New Zealand o lako staff shortages e delay e offloading o cargo lona winga delay ona available eu foi lá ele foi o custom clearances themselves pay for ia ona tau delay tātou mea pe a whape BC ia le officer tātou kiuke whape ngā fo I New Zealand pe a whape short staff la ko ia o ke longa ia o ke le maawani ngumela e whio lolo pe a si oki ia staff I ngei compare I le volume leo akui ko New Zealand impact umai a tātou. The other third challenges I wanted to touch on is having I think trustworthy people at both ends and that's why we ensure we have a strong team in both areas. We invest in our team I nei Samoa ia whapena fuiala I le team Muriang Tele ia I New Zealand making sure
e lai maktau te handle whapelepele ma whaifa leia o wane i se whese ta inga wai hapena me whapena pe o le meli i mea le loa i mea e se seo na ki liva, so it's having that trustworthy part of it. What's happened for the company mo nisi ona whaalawi loa i ala i se sei e tali whawhitai na i ala tau paanga sa whaongaina le au nanga le company mo o loa i au ina atu i whafo. For ilea o se loto whawhitai, we'd like to reward our customers e le lawa e fo i se manatu e le a whai se matou Christmas draw mo lea fo i mo matou shippers po senders tata ia o mai e lafo la tu whaongaina o matou service e lafo ai ia la tu whaamoli New Zealand, Australia, ma Amerika a mata mai lava tau sangatea nei e o atu i le taimi o le e whai ele se ele kirisimas le la whai matou vouchers up to 500 tala worth e vai ai e whaonga ia fuel vouchers whaonga i le pamu lea matou luma i ia Wayne ia ma le peo le whaataunga fo ia grocery shopping i le supermarket i le luma ia penina. O le taimi nei ua whaasolo ina si itia le aunanga le company a wale au inatu o loa e peo le koko Samoa ma nisi o loa ma al matati a fo i lea wa ausia o le o loa ma whaio na awina i fafo i titono le maasina i tasi lea whana na i se kone mo lau Samoa Taulogologo. Na whaafeiloa i aloa ia i la fionga tamaita i pāle mia fia mea naomi mata afa ma nisio sui o le kapenita nisio malo whaalalongia a le Universite al Pasifika i Sauti sa malanga mai awai i nisio fono tanga masani whaale tausanga a le Universite mai ato ai leiva se fulu whao fono tanga le nei tausanga o se atelinga le nei o le report. Na whaafeiloa i aloa ia le fionga tamaita i pāle mia fia mea naomi mata afa ma nisio sui o le kapenita nisio malo whaalalongia a le Universite al Pasifika i Sauti sa malanga mai awai i nisio fono tanga whaale tausanga le Universite mai ato ai leiva sul whao fono tanga le nei tausanga o le awal feiloa inga le aso na nafi whaata sei ma nisio whaafifianga whaalenga nuu sa whaatinoina mo le whaamoimoe o le poana po le sa whaatautai e se ainga. E whaafeiloa ia e le fionga tamaita i pāle mia ma nisio le kabineta le au malanga ma sa whaaleo ina i le nganga o le fia le fionga tamaita i pāle mia fia mea naomi mata afa ma whawhetaia le au malanga ona o le taliaina se tualalo le malo Samoa ina ia whaataunuina le nei fono tanga i lau whanua se tatu matunuu. I sana taunuanga au tū sa ia whawhetaia i e na mawhai ona awai mai e ui e le i mai a mai le au malanga. Peitai, sa whaleo ina lava lona loto whawhetai ona o le taliaina se tualalo. E ia se taimi o na malanga mai le Albertene le asosi mo whanau a Universite ma le sui Albertene e awai i le fono tanga lona iwa su malfa a le Universite a mata ina le aso se fulu i le aso se fulu malatasa o le masina nei. Sau noa le fionga tamata i pāle mia fia mea naomi mata a whai whapea o le Universite al Pasifika i Sauti. O loo whaatino ina i nisio a tātou wati nae moa langa o a mole monwia lau tele o le atu Pasifika e pei ona o tawina i fo i le tele walo ma whanau mai atu motu esi esel Pasifika. O le nei Universite o se mitamitanga tele fo i lea Samoa nei pei ona ia taha ua. I asua ia i le lua o Universite al Pasifika e pei ona ia i le isi Universite i Fiti. O le Universite fo i lea o loo au tawina i le tele o tangata mai atu nu esi esel Pasifika. E au fia i le se fulu ma le lua tu a inga tu motu esi esi. E taha ua tele le sao o le Universite i le fausiaina o salumana i malosi. Mo loo tātou kona tineta e ala i le saunia ina o ni taitai o le tātou e tūlangi mo le numanai. O le mea le e tāua le langolango mai atu botu umal Pasifik ina ia sanga whaalelei e tūtau awa onga ai mai seo le sasi leo puna o le ata mai lau teli e pei una whaatino ina i le tele o atina ese ese e iai tūtau whatuanga a wale atina ina le tamau a ingo le atunuu. O lo iai se whaamoemoenga e soa lau puleina ni se mata upu mo le whaalelei o le tele o vaenga i tūtau awa onga i tono Universite al Pasifika. Ai mai seo a wala e sanga una ia ai leo la fina u whanau. Ina ia avea mana taitai le lei e taitai ina li saunga le mu al Pasifika i tūtau tamau a inga so i fua malolo ina a te ina ese ai mai se isuingo la tau. Tala ki tiona mo le Samoa taurungu. Mai nisa tātou tala e lima tausanga ua sainia mo se whainga pāanga a le Armies Rugby ma le Lakapi Samoa mo tapenanga o loo sauni iai mo le ipu o le lolangi lea whanana i se kone mo sa tātou reports.
O whaalawi lo mai nei le awea le Aramis Rugby ma paanga le lakapi Samoa mo le isi 5 tausanga. I se pepa whaamatalanga na ta uai le sainia le 5 tausanga e whai paanga le lakapi Samoa ma le Aramis Rugby mo le ta penaina o mea ta alo manisio vaenga ta ua mo ta penanga le awa le manu Samoa. Sa whailo mai o se fiafianga le Aramis Rugby le whai paanga ai ma le manu Samoa ono se tasi le nei o awa mata ina la tau mawhainga le lalolangi i le alongo le lakapi. Mao se mitanga ia i lātou. A wale a whaalawi lo atu ai fo i le lātou company. La lea i le tai no le ngō le Aramis i le tōninga a le awa le manu Samoa. Pe anu mata wina nisi vete ina inga e ala i le whaongai na mai o tama whanawa le atunuu. O lo o maui isi atunuu e ta alo mo le manu Samoa. I lalo a ia inga matula fono o le lakapi. Pe tai tali tonu le tausanga fōlu a whelua sifulu mani tolu. Le amata ina se tula i mai o awa le tamino sanga. Sa whailo fo ile nganga whaafetai, ma le te leo le sao le nei whainga paanga wa sainia mo le Aramis Rugby ma le lakapi Samoa. Sau noa ia i le pulisilio le lakapi Samoa, Vincent Fepulea ai. Ona le ama walunga le tūlanga o mea ta alo le awhai ai tole ninga, o le avea ma awala e tūlei malo si ai le tino o le pulenga ma le au, ia lava le malo si e tawai le tawai ta alongo le lakapi, ai maise ia tau le leia le langolango malo si le Aramis, ma le fesosoani taua o mawhai o nao fo mai, mo ta penanga o le ipo le lalolangi, le whana nei se kaunimalau Samoa taulongolongo. O le afese ni tatou malolonga pupu o na toe tali mai lea o le ngangana whaapretania. We're going to have some short commercial break and we'll be back. Samoa is vulnerable to cyclones. They can hit anytime during November to April. Before the season starts, you must get prepared. Check your house for structural weaknesses. Clear your compound of loose objects that may cause damage during extreme winds. Trim or cut trees that are close to windows or power lines. Clear drains and waterways to prevent flooding during heavy rain. Stock up your food supply and ensure you have a radio, batteries, torches, and a medical kit. The Meteorology Office will issue regular cyclone warnings through TV, radio, and the internet. When a cyclone is approaching, batten windows with plywood or roofing iron and make sure to leave a small opening to prevent the roof flying off. Tie down roofs properly with ropes. Do not place heavy objects on roofs as it can be blown off. Store as much water as possible and ensure you boil water before drinking. Turn off all gas and power mains. Always stay inside. However, if your house is unstable, evacuate to a safer shelter. Cyclones cause flash flooding and storm surges, so stay away from rivers, fords, and coastal areas. Keep your Ainga safe. Plan, prepare, protect. Talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on.
Tama, e iei se mea whale tonu laupili. Aia. O ke lele mako pili masingal ngi. E ono mafua ona iei ni liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki li whanga ina lea lau mita. Whapewheng whangamea? Ta pe umahutu paipa. Siaki lau mita le suawai. Ai a whai o ta avili pea. O lo na winga o lo iei ni liki. O liki masani au fia ai. Whale le ta ua o leanga tane ma o lo alu pea le suawai. Mutu paipa e sina pe ata pe. Malaina paipa e papa e tutuanu whanua. A mai ona whale leia ia vaenga. O tatau ona tū le whai loilo le mita pe ata pe. E mawhai ona talasanga i le pūlenga. Mo le iloilo inga o lau pili o le suawai. Pe a whai o mai ea ona whale leia vaenga o lo liki. A sefe lau vai? Sefe foi lau tupe. I'm feeling lucky. Ole se ona tau mawhai le suka, e mawhai ona awhia i au tōtunga, o whaatele i nā i le awanoa, e mawai o e le maifatu. Mai suka vaenga lua, ma le kanisa, e whautu o ina i alalo i fōru lua sprinti i suka i le asu. O vai inu soa malie, o se tasi leo awala e whaingofi, ona tātou tau mawhai suka. E whai titia nei loa le inga vai soa malie. E pēs dale vai. O le naunau ta inga le whaalaputonga malo si whaeletise. Ia tu ina atu le au ngai mauta malawa e whaatua ina. Mga whatauli maina le atunu itaini uma. O le smart meter le awhisosoani i lea manu lauti. Mo le mata i tuino le letise i lo mauta. Ma sefe e fo i lau se le ni e whaaluina i lau pili e letise. O whaailoilo la ne i lunga o lau mita. O le numero le mita e laloane o le whaata whaailoilo, SyncNet, o le fsoota inga whaono pone o le smart meter, kilowati, o unite o whaongaina e lo mauta, talu o na whaapipi i lau mita, ma le whaailoilo o lau pāleni i le unite e peio ni masini ai. E tu ina te fo i whea autustu si e lau telefoni whea reai pe ai titi lau pāleni, po o le motu si o lau eletise pe a whai ua le aise pāleni o lau mita. Whaapsota i mai le numero 155 o po o le 155 ta si wha, mo ni si wha amtalanga. Whaalapaptonga malo si wha eletise, mo le atunuu. At your home. A quiet leap is afoot. Home by home. Something extraordinary is happening. And it all starts with this. Smart meters are helping Samoa save more energy and helping you save on your bills too. Here is what your smart meter display can tell you. Your new smart meter number is found below the meter screen. In addition, the meter has 3 main display screens: your network connection status, your electricity usage since meter installation in kilowatt hour, and your account balance in units. You will also receive a text notification when your balance is low and when your balance has run out. Call us now for more information. EPC, Power for the Nation. Fale mautotongi uma o le ekalesia. E le ngata e iai potu e pisiina mo pisinisi ma whaala potopotonga ese. Ai iai fo i potu fono o holo te tele. Ai masi ai fo i nisi o au ongang. Mo a onga o pisinisi o au lotu ai masi o a inga taitasi. E tā ua o na sila fia e le mamandu o le atu. O le fonga fale luna ono o le fale o rione vilia. Ua iei le poto e tāla whea ngai, mō fono, ma mawhutanga whare awa onga, mō tangata pe tusanga le lua se lau. E saunga le mū, ma te lele awanoa mō paka o tāwale. A o se awanoa foi, e te sila ai, i le māta mō fia o le taulanga o pia, mai se tūlanga māolunga. O le maota tupulanga e mulima. Wa uma o na tāpena le lei mō wha moe te tele o le atu. O la ngā tonga, wha ai poiponga, ai mesa i fo i whanutanga maisi pō kalame te tele ale mālo.
Mai kalesia SS. Wa yai lau. Manofoa. Masini whaaleo tele leo. Ai maise ai. Tūlanga masani mō le whaongaina. Ele mamalu o le atunu. E iai fo i le potofono. E whaonga mō fontanga lai. E saonga le mūvaenga. E pata i lau pawala. E iai fo i mare au nanga o le rori jei. Aware pamuina o taota le manauia. Mai maota, malawa, o le atunu. Ioi, o nei au nanga uma. Ua mawhai o na maua mo oe i se tau whaamama ape. I so mai loa, be whaafeso o tai mai i numero le telefoni matua atusi ua tuuina atu i tai. Ai lava la oe fainga le po i la video call ma la phone call ai lo sa me wa vesi ai Ele ai lava se isi si le atu le tu la fono. La lusi lo confidence. Elo iso confidence. La iso toa. O le mangengia. E le o se fa mai e ono pipisi atu i se tasi. Ai se amo te fa marsiaira o ino le ngana sa mbo tonu a onga mai university. So ta inga ole ulutala ma me tupu tatou si o manga. Toso mai nei vaenga nei tonu. E wha amalo se tatou le tau whinaunga. E te tau, o na wha wawina pea. Le talia o le se lolin fua, o le se full pasene o tina matamaitai. When you are given a topic, make sure to spend time in research. Ia e tau nu ai le ngana tamaiti. E le ngase le uso le oa. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Mafui e mga ruafi, e le mautino taimi o maiai, e le mawhai foi o na taofi. E mawhai o na e lava tā pena, ma sauni uni, mo le sawa le mua rau ainga, i taimi o whaalavelave le marofia, i ala nei, o le a whai no atu. Ai loa wadulu le mafui, e tā ua tene lo toa lei, malafi lano o sa laulau o se moenga marosi. Whamamau ese mai whamalama, ma mea so tino o lo tau. Whamamau ese mai ma mea ono solo i raro, ele ua ma vai ma la au. Ta ofil ta vale manofo saunga le mua i tutonu pe a whai ua mau ese mai a wala lau papa vai ma pou li. A whai e te lata i sami, vave ono ese ma nga i lau whanua mo runga, e whaatari ai, se ia saunga le mu lau toi foi. O mafui e mafua ai ngā ruafi, le e whaatuputupuina ai ngā rutele, i e whawhati marosi, ma tele vave mai. E whailoa vave atu ni la pata inga tā ua i televise, le tio o poni whe au tustusia, o le a longo vave foi e sui o le ofisa nei, le tā ina o longo, masailini ino foanga tū taulanga. O i lantou e no nofo pe whainga luenga tū lata ili sami, e te tau o na vave o ese ilo whanua maulunga. E te tau lava o na alofia le whaonga ino a wala e tū lata ili sami, ai ono sai, te i toe whailoa atu, pe a mauti noa le saunga le mu, mai le ngaruafi. Tausia le lei le malu puipuia o lou a inga, tā pena sauni puipui.
Samoa ua lofi tuuina I tātou ia afianga o le Komiti Faamisionare. Loto te tele ma whaamaralosi e whaatino uma puipuinga lau tele e puipui ai tātou ma o tātou a inga. Whai o tui puipui e lua ma le tui whao popo e le whailonga tangata le Komiti Faamisionare. Whaamalosia e oe malo a inga no o mai ka le sia le tutu ma le nofo vala I le lua mita. Pape po ia o ngare whanau ma whare whaingaruenga ma whare o loa. Whaamasani o na tala whaamalama o whale ia whaingo fio na maua sa vidi ma le ea fau I teimi uma. O furu ma maari mai se pasi mori po se whangu furu lima. Whai tali whonga I teimi uma. Nofo I le whale pe a whalonga atu ua maua ia unga o le Komiti Faamisionare. Alofa ia te oe. Alofa I e pele ia te oe. O nai whana witi mai e mātua o le ainga e le ma whai o na whainga o rātou tui. Alofa I lau o tinuu. Ma whaatino o mapuipuinga lau tele o whautuaina. Monisi whaamtalanga, ase siane upenga te whailangi po le Facebook page at MOH, po le bala au mai le telefoni bili fua, manu o ono whawha o. Manu o ono whawha o. Ia tātou whaia mō Samoa. E a fua mai maunga te tele manui o nuu mawhioanga, o pūlenga mamaluari ma whai pule o Samoa. Lātou te whaama I te ati na e manui ai tangata anu. O le lua kausanga karuai, se o mani kausanga. Ka ke le ale whaale kongu, whaale ngainga le amu. Kai mingei, o kwa ke le ar suinga o kau o iai. O mana o le vave ma le tele, o whanaia, o ama niukini, o furinga amu. Manesi whainga whaiva o matuale pe tia ai ngā taifale. Ua mamate amu. O no whanga whaasao ngā taifale. O se vaenga o alo ma au ua whaanganga, ma ua le toe a fia ini whainga whaiva. E ka ua kere le whaasao. Inga ia whamau ki ngoa, silfia ai, o I le pui ai, sola ko lumanga. E o le mako komiki ai, ai le mako whaasao, au umanga whai ai ngā ngu. E le mwhainko e anu se si kongo le whaasao. O se whaatinonga tāla whea ngai le lei, mo le toi whaatele I nau I ama whi ngota, ma isi puna o SS e tua I ainu umawhioanga, ai mai se tupulanga o Samoa I dunu monai. O kele le ia, o koe ola le amu, kele foi whingoka Samoa ia so ia wale koe maua, ale fuku koe maua, I ngā kai whale o ngai ngu, ku maro le whangampar se la. Te le swinga, o I asa le mwhaina maua I ngā sami, le whai o na mātou maua. Ali I e mawhai pule o whionga umo Samoa, tātou ngā rue whaatasi e whaasao ma puipui o tātou ngā taifali. Soala pule mawhioanga, e whau kuskai ala. Lai e kong kula fongo, o kula fongo I e pui ai le whaasao. E ma mawha whaasalanga ngu. Whoroia manu, whaamue ia I leanga le lei o le ali, a wā o mea uma o le laulangi, e ao na whaafoe mai e le ali I le langi. Mo nisi whaamtalanga, whaaso tai mai le vaenga au tua whainga whaiwa ia pia, I le telefoni lua o tolo no iwa. Sa le longa I le 5 tas tolu on wha, po le 5 valu tas tolu mo a sau. Ka leilo le mea whaise, le wa madiu matkoe inga wa leilo po whea mau se puti. Te mā, awa ke poli, sa wan whaila insure, ase yo ka eo wale wa iPhone whaing whaisa ulong. Pe me whai au lau na kera whainga renga. Ngare whamma se au kama lai whaila insure. Ke tongi! Se kumai! San! Mai! Ola e se kala. O ngā sau whaia insure ko inga au kere sau. Ngā kua umanga media kwa ipepa. E vi lisa ia oile insure ko inga. Se yola ka heo usua I ol ofisa ma ave pepa madiu. O lau insiwa e au wala I se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua I aile whanau e tina po te mao le ainga. Mai mawhai o na toinu no atu mo so se mahua anga I te whina ngalo iai. Ale mwhai lo sau ka koe ko wha makana. Tina, o ke polo le mwhai le longu se wala. E le si lou la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. Tama, e iei se mea whale a tonu laupili? Aia, o ke lea lea mako pili ma single nge. E ono mafua ona iei ni liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki il whanga aina lea lau mita. Whape whiang ngā mea? Ta pē umahutu paipa, siaki lau mita al suawai, ai a whai o ta avili pēr, o lo na winga o lo iei ni liki, o liki maasani au fia ai, Fale le ta ua o le anga tane ma o lo alu pēr le suawai. Mutu paipa e sina pe ata pē,
Malaina pai papai tonu fanua. A mai ona faleleia ia vaenga, o tatau ona tūle whai loilo le mita pe atape. E mawhai ona talasanga i le pūlenga, mo le iloiloinga o lau pili o le soavai, pe a whai o maea ona faleleia vaenga o lo liki. A sefe lau vai? Sefe foi lau tupe. I'm feeling lucky in every round. Ia ai es falai mamoe ngangei,